Ki Samla Pule ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Neiah ka badon hamau diang Shillong kila penlong ya kajing Shah Thngan Khlem Sngi ka pasidang nadu ka arpun rio tarik nai wing hajar arkusau kani kajing ki de ka basha Thngan ka de halor kajing Shah pendu Stipend Ki Samla Pule postgraduate ka bala ne banta la palat shis nam tam kajing slam ban yo jing itho affiliated na school ba NEHU bar kajing bam don guide nong ya rap Ki Samla Pule karkum ki kendon ka National Commission for Homeopathy NCH tayo iba kila don prangot Ki Samla kan thei kan thup saungut nakathup Pule North East category but saungut nakathup All India category ki bala shem ka sen jam man Shah Thngan Khlem Sngi layo iru ba ki we Ki Samla kreya snok ti lang hakane ka jinga ki daga ba shong kalan mangor mar persha ka office director ka Neiah Ki Samla Pule kila ya thu nadu ubna ya jong kila da ban pha bon tli ki jing tho ban dor khas sha ka office director ka Neiah Henry hadu menta kam shamadon kanu ka sen jam ban pen urlong ya ki jing dawa वही तो एक की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका वही तो महान है करों पे वार दो जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं कि ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान हार का वो भाव तुम ये सोच लो हो दया का भाव केसरी हो या मृदंग केसरी हो या की केसरी हो काल तुम ये जीत की more powerful thing. They are just staying over here whole day normal, but still when you come to the side you will feel shivering, and they are lying over there whole night since 2 days. No, for them we have to just believe कि we will be together. एक मतलब मुझे भी एक चीज़ पता चली जो मुझे भी बहुत तकलीफ दी। हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रही हैं। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ पेन शी इज सफरिंग फ्रॉम कि 2 साल का बच्चा है उनका, तो कैसे वो हैंडल कर रही होंगी। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना नकारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा 48 घंटे तक, जब तक हम लोग नहीं आए थे कि वो जाके हालचाल भी पूछ लेते या कुछ करते। जब हम आए, ऑफिस का काम यहाँ रुका, सब कुछ रुका, तब जाके आज उनकी कानों पे जोर रहेंगी है कि नहीं 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 हमको करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिना संख्या बल के हम वो उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 8 लोग थे। तो 8 लोगों को तो कोई भी इग्नोर कर देगा कि चलो यार ठीक है, ऑफिस में ही कम से कम 25-30 लोग तो ऑफिस में ही हैं, तो इग्नोर कर दे रहे थे। लेकिन आज जब पूरे कॉलेज ने यूनिटी दिखाई है, तब उनको हमारी बातें सुननी पड़ी। तो वी विल यूनाइट ऑलवेज टुगेदर and we will continue this until our demands are fulfilled. We have 3 grievances. First is they have not disbursed our stipend since 1 year, so we want our payment because we have worked 1 year hard here in hospital and we are not paid yet. First grievances is this. Second is we are not yet affiliated from the NEHU as said by in the institute that they are affiliated by NEHU, but they are not. And the third is they have not allotted guide to us. According to NCH norms, they have to allot us guide. They have not yet allotted. These are the 3 grievances for which we are here. Since April we are pursuing them. We have written letters. We have the receivings of that applications and all. Last time September when we are holding protest, so director came and he reassured about 2 months. He said in 2 months we will get the affiliation and you will get the stipend also. But till date it's been more than 2 months, 2.5 months, yet we are not getting any stipend and any affiliation yet. This is for your PG? Yeah, this is for MD homeopathy. Has there been any previous years there was no MD? No, this is the first batch of our, and there is no second batch. This is the also uncertainty. We are uncertain about our future because there is no next batch admission. So we are the first and we don't know we may be the last batch here. We are 8 of us.
pitip kania kadon hapo Meghalaya but 50% admission nakabanta ka UG kumjuk ru nakabanta ka PG kata ka MD ki shim 50% North East 50% na All India deh te don ki kena ru ki ba na North East hi kila wan puli hang ni kila treshitom kila sacrifice ya kasnem jong ki sisnem arsnem ban prepare lang baka exam ban yo ban wan yo admission hang ni te ki PG jongi ki bapuli MD ki postgraduate ki Khlem yo stipend haduk mentaru kila trei ha hospital kila hikai ru yangi te ki Khlem yo stipend la sisnem lenter mentah ka affiliation bat kani huru ki khampat affiliate ki Khlem aya ki surety ba kani ka kam baki trei kanam le no kan ki susngo long sep no kanika bawan jongki hang ni nang ta kabalai pade bakim don guide kim don nong hikai kumangiru ha college ngim don hi ki proper no hikai yakile khamtam kaba kila le chakhamat temo kila puli MDA te kidon kam bha ya ki guide kidon kam bha ya ki no hikai ban kan long scam kata ka lawe jongki ti tang kita hi lai tali bangi don kam guide ngidon kam sarkar bakan ai ka stipend but ngidon kam ru ya ka affiliation bat ka NEHU ki seniors ki ong ru ba ki kidang don haka hunger strike menta ki seniors ki ong ba anda ki ai ka stipend tan anda ki ai ka stipend te kin sange no ya ka hunger strike henre kin dang ya le be ya ka hunger strike ya ka affiliation te kidang la hi ban up kidang le hi ka protest henre ya ka hunger strike ki ong ba kin sange tan anda la yo ya ka stipend tangkat tahi sisnam kani ka first batch jong ka PG ken ke bala shim admission menta na du arphon riu tarik November khandai beji men step te kandap lai sngi menta kasi Prangut sangut hot kenthai sudah sangut all India sangut na North Eastern states kila shitom jur mentaka BP kala lo ki SPO2 ki doktor baro ki bateri ha hospital kila ya Peit kenya ki menta te ka sugar blood sugar level la duna kila eye drip kila IAU menta ngam dati kena nomor bu umjuk hamdan judan director umjudan hire dadan hang ni deputy director ru umjula re benchim decision umjudan hi re PE hi menta ba P1 ru director ru umdan deputy director ru umdan kishong to ngi pet ngi yo i kabay ngi i ha news ngi i ha camera ka jia kumta tambakim ju yadon ki director